penifo efre pa che usi sana etwatwa cause you don't snemo muti fiempo I don't snemo anso wa gane nyina muti fiempo asana baye church members please we so for me now pacho so lose members ya wadwum na ho we go tell say eso obi say Yo, obviously, my mama called by Emra Power Extra to send it down when you say, near trending kwa or social media na ya ititunese near Bassa. Near day about Abasum. See, Abekaya, social media and Tokwa. Social media and Tokwa. Between Reverend Obofour and Prophet Adom Kyie Duah. Just say, baby, I could do no, I could do Pepem Subia and need a. Yeah, that's why I Kwadwo Nkansah win in him say. Ne spiritual father pa ene Papa Adom Kyie Duah na Kwadwo se nsu ta ponchene a ojewo dono afunu tigare na Kwadwo ababonten abetutu bi fire mu fire pa atembidie e de akoma Reverend Obofour se eye ni break tani Jimmy ne sebe ne nkwata sem na wodi no it's time I was to jai because se Papa Adom Kyie makwan se omonso no emra bonten a juwom de be di Reverend Obofour no menya sure say na sorry no betimi abi arofo me nka Kwadwo anum nsem nyina enkyerem yenko ne nkotie Kwadwo Nkansah lewe kana penifo efre pa che usi sana etwatwa cause you don't snemo muti fiempo I don't snemo anso wa gane nyina muti fiempo asana baye church members please we so for me now pacho so lose members ya wadwum na ho we go tell say eso obi say and the same time me nam chini pardon mama nkrofo me charge me 15 to 20,000 say me better first kodintra ye nyina obi a fakadam ko yebu yesu yebu ebi obi e jessica sana ba the first time no masako ense na me say dabi say na be boa me and the right person you see say na ekoso please start doors we can go to the first star you be as the fans now we are day king is a king and na mo di guy we are there di guy and yeah bra ye di please how are they Ghana are they yan pa de pa this a good show be me say we dey mate me yente ne tia me say mo send message wey emma those who are suffering na omudi Adom Kyie Duah atem no so cause ensema ba ewo ho no ye kase ye ma papa ye kase wo man so ne ma no wo bia meka obi akase dey suffer ye mo nkan to kontra Ghana emwa papa ye peace papa we open peace Adom Kyie Duah open peace because obi bambo no we alia mami obeka papa me so me koso fo sei awunya obanyame fie kwa kuma to yam ohonto won ti won mas on pempo and omo to nyina ya le fia de wa wasa nyina no ya so fo no nko mu nchen ebi jibe 100 million 200 million 1000 20 million 30 million ni nyina ti no to me ne papa yi asale ana okoya wan no wa mompa ya ma no ono kwa onya agidie no a oto akade ri bi no enne ya de ba 3 years and 5 years ekwa enti papa yi ekasa say the whole church members wa okoso fi bia honma na o yale a obo otwa bo ma o kira kwankyere kire unwan sika ko na we go ni boni awoye o ta say eti papa yi abosunjue mu se wo hwese preaching nka wo so fokwa kuma na so via o kasa nsesa enfri sa na manama no efrifie o ma meyo menko okurom manwo we na to odu ni nya hu hia iparaba ka du saka kire no na kuma to de yam
What you say? Adey Ghana. Adey. Me say, say papa yi Adom Kyie Duah. Me say ne branch ba ko onko hoda. Onko Kenya ka say 30 members in Kwampo. I don't see some of us Ghana do win pardon. 30 branch keke. And then how kwatasi you? And then Kumasi branches na ebuo voter region homophobia sankwale asangagba bugoso Christia takwa dunkwa obuase awomaso offenso na bibia no one branch keke baako I don't see so bia o dira tem bia Ghana. What I say ya wo ye sisa ukasa maka ikasa iba yefu honom yisa ma me na yefu honom na ma pitch no enkeni pa kuma no trafako emunya sika dia basabasa no consultancy fee 2000 3000 consultancy fee 2000 3000 consultancy kake awo to na one on one no 3000 2000 5000 adai Mungu tumpa empanya mumpa che wodem mumpa members ni nyina che sa azam ayo mu yakuba fambo nchemu na mu akatuaje na obi abampo emani pa ofi ha ma mo se sole tie di natem na mo bloggers amugu YouTube na mu jim no sabo na mo obi am skana ma jina mu je boyatem bi don pa na nche no wanyini che wo o papa no bi bi am pa na nche no wo sene no me beka wo bibia po nanche yafu nyamso kwa nanche the age le wono won kan won yebone na wo tu nipa fo no na wo se no ntino ya bo pa da jidira tem no nyanko be tia ka ba brew ya so nyeda let me tell you guys ya fa ni dibia ya fa adom na adom so for some tonchen ya ba prophet no tonchen yanko le age no wono 60 something years no wono na wonya aza na wo tuni pafo xtra no na wo dira tam yakob fa won chew da na mo ambo ti oboga ha na wo jiska bi na wo hweye yes kabe ni jidi tini ye yes kabe ni di u peska ya yes kabe na di ye tie mo ni so na wo ye any scan for bench and say unua bi ana obi adwuma pa any scan say obi din abrani pa nyobane any scan wo emeseni pandi abani pa wo huni da won ni bai aya pase onya azana so ese jiska na se ni din tie ni ye say scan na be say ko atwa twene you guys the bloggers amugu social media from Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube everywhere. Amoye na men sen fata. Amujiska ese police artist bidi. Mo se asofo no bidi. Papa, ewomu no, let me tell you guys. You will suffer this earth. How? Je kwesre na. Still na be diati. Your son adwo ye nam. Your son it just na no pa. Eto nyime 2 o'clock, 1 o'clock. Because yanko just na ye ni di kombe me. Eso bit in chance say lewi aye wanyaska was that what you draw to me to start so and then say from January 2023 first week now I'm starting moving midnight asase ya ye try so bush o kwa be 2 hours so ta won't me fie dem yem wono ma because man kwa ko me me se be ya e ba bontama nko fa hwe ne manya bibia didi metanirem na odwan peto se akonje sikado ya di sikado ta kotra bush e ko dofo ya di sikado esa ko se ko fu boto ejimi bush asara yi adai Ghana please munya san kwate se mo no na Ghana yenyini o ma na ko nanim yenya sebe sa enkwasasem no na mo ya san bu ke mo mudi mo ya san ebu nkofo e mo mudi
enya mo ati adwuma ni ho ana ebo pa na mu di so wonum nyansa wonum kasa woji obi atum o na brabom opia to so for picture hwe nimpo ne yiri so for ma mpati nipa dom mu ma Millicent o ti nipa dom mu so for ma me anka nyame pagya mu epagya ministry kase wei as what o ti nipa dom mu so for ma me ti nipa dom no akunya posi papa ti so papa banyini Adom Kyie Duah wo janna so more than 5 hours for preaching on tenase osa wo dotima onaza till before and after my Canada we are so for ha awo udi atemo no so for udi atemo no we are bema wo TV station no fa onwuma beto so fa yade a wasan krofo e man fa ba so benya yarsa abenya scan from before and after bra near obi atimi nobody obi atimi da ebi sida so from mudi atemo no Adom Kyie Duah atemo no ambo pa no mo fa munyima amachire se mo so ma ha se ba nso do mo honom di Yakoba ayama no tama na wote ene ni nyama ayama ne de mo fa video mra papa no vision na o do ready ntino na on se I want to be before videos anu obro Nigeria mam eba Ghana besko obuase ekwa homa so anu picture TV nya oni nyina video honom yes he know his future say that's me make say he know cause what change me emenya me siesie no eda Adom ne ma no to okasa pe eboko on fansan to so wo pie pe hu na eboko Adom na ekese bompa ese Nyankopon sa anvuma na munya sa ni brebo ne no obenya nka nko na nka nko a na mu bu nkofo this year mbo obi enete nyansa no ewure ni padiri mu oma no nyansa bammo ti adweda ho emma na penant nantie emma na pachadi nchini enkinso ni bia emma na dosu ani egumma ani asofo no sa ne mani bi da yensa wonkofo ti yensa wonkofo yire ommanfo yire because yes o maame ye befo o maame na eye no ni fear dey hwan enti onya kwankyere so for the musa one know what the said lukunduku e manfo yire bel na wade mpa yeye tina ma wade piigu na wei wasa nya no bedi di waba Adom Kyie Duah papa nyire wa ba o de sem papa aba wo tufu se nyansa bi ni pagim se hwini wo beye be na wo beye hwini he o ba wakan wo ye ba ne beye afo no bebre hoase hia kasa fani de ma de ngesa no that's fact ushawe ya benyina che ada ina ma mumma nipa edi ya sa ya mo send mo mo me abese ma hwekura mpu waja won so no ma honom ana bedi obi sof obi nyam sum atem how of course Adom Kyie Duah say hwini ho enti mo ntia ase na hwini ho ba so e na wo fabra bi wo fabra we to ba wo si be yo wo si obi ko mo e den o mbe mu amena ye no o pa na ye no obi kana ni jesu papa si hwini ho enti ko be na wo biem obi aso ne nsarema tikacha won nsarema se ampa be yo tunu ho fine ene e won nsarema ana Adom Kyie Duah se mimi Adom Kyie Duah the voice of God believers worship center Philadelphia busapanyini chekudio chemo mane meme se nyame anim dachi hwini ho we mumu hwe yakum mu na wo nyansa
we eto adwin eto adwin eto adwin we ni bana neko we ni bana neko the first night nipa e ba yin no omu go bita e bi so sida ono be sa bleki this year the first times 40 kwasi no almost 8 acres and ye je to adanse bompata cause in future say maybe ba next year yenko jasase e to kakaraka 800 and something acres now mele kwati moto untimi mto wato da ho the last 2 years no ye koi this last year koi years on 2.5 million this year we say biem akwachi because e cost out to 3 at 40 tafere mo bowu ti adu cheri na be say breki sa record we cause mo maka be obi antim breki na asase na akoto asase nda he sa asase nyama re to ho ma no ta won no obre o Nigeria no o siesie ma no sa dom mishrawa adu na kesi ama eje no ados no on pass as over afi adanse bompata kwaji almost 8 acres anya santi ka be link ni pa koso ti this year you expect 4.5 million people for the day movement kasi na be soto ya ka be kraka fa bochaba abe fan kofo kiriye bu benya wu ntimi ne ya pada jai no no wompie se na mu pie no wompie se na mun na yase wompie se mu iska gu yase pedi no ye invite no nyo na fo bia kiriye ne ma ya ti dia yase nuane stress yi keja ka wi fo ne ye nsano fo mo pra dwama fo mo re ma se na mu ya pesi ma na ne ye ma na ne wi atfo mo re ma se pesi o ti medi ne ye be shana tem na mini fo bi na ni so ne nko a hwe kai mona na mfiche wi nkofo yire de monsa wo nkofo yira se abeja bedidie Adom Kyie Duah the prophet we tu so ade fa kwa bana papa yi ti sa papa ko se we do atam kwa bana ga wo mfo se do fa adwin nyansa nto ngwa bani nto ne mo onsan boni watam kan hwe anya bani bia wo so ti papa we na wa ga sasa wo gin kwa chiri makati e ba no me se papa yi we good se me pa na se ye pa bi dia ni kweri keri ba moto mu nyina ya de dan so do ko asofo mo ye jini sika ye de wonu mu sa ewu obi fefe nkofo yire apemfo ni bida an ke ma kwase ene hoto ya nya ohwe hoto kwa matika ka de so fudi ya obodidi mesika nkofo ummi e basa e monfo ekun beje o mayire no tebo opportunity cause ebi kuba tiasie se wonka nanso enfoso ni so se de biawe de sibia eno ama nka danse ma sa asa ye zan ni ebu sika nyina mu ni nyina ka no yakopon akire okwai amu ababa sue nyame tumenya bia ka onya bi so de danse akire de onso bre wacha ne pan no sa azani mi o ma zan wa an fesa anye sa nantia ankwa ma oja se buku papa isa adwa mi pa emma man Ghana ti ni pardon we ye ka se ye commande se obia mekasa eni matema wo fie o ma me ko be sa duwo kasa so frate o ma me so fa kasa kwa to no o ma me sa duwo atem o papa yunti papa kasa obia frere fe me nyamo sole mun kanta atofo di fo no mu jimi no yan kasa nti o ma me se o ma me kwabo e be kasa tia wo so fo no cause ma me ni o ma me ti o pitch ni we ti boy pitch wa fo we say ba ana wa fa so wo ya bon tisi ni jiri kwa chiri ma ka sansa bi me ni panyanti ase na wona so se nya me na munya sa ne esa atinde basam no aba nyame show de yesro nya mtre enne e ka de kan ba ya ma pay de bufuo how why dey e ka de me jim say mo adey e ka de
cause what trust here cause she said atem how say me adwuma me ni atem na me yankoba na me so na nkofonya hoto I sadance here but say 40 minutes to can't see never so 50 Ghana up to now oh Tuesday so Tuesday and that's also that ya nema akata nkrofo anim akata nkrofo anim ko obi enu je pe asmasi akata nkrofo anim say we ebi tunji atutum ebi dey for ya tuso ka baako bebebe baako aka na mienu aka another kan for nyuma ba kire before and after one sorry ma they know ya ne ho to no for the before and after bra they na ho kire na enne nyame ahira no for the before and after bra obi enya cause azan doson Adom papa we before and after usabeka cause when you say me baba oh when you say me baba mo say tia no ti we smart nyam die na dwirimu say me nyere mu die ni bi many before and after to ye hwan before e betwaw na after ye twaw na ka do titi akoma no so aba yes I don't know ti nyame hye sa wisdom speak bobu apo so wisdom speak Bueno, monta muni ya munfolo no. Bueno, tie. Ama kwa makonfo e ba de toso, ana also bu nyame de toso. Awu bida. Adom Kyie Duah. TV no. Nyame sem ko a preaching, nyame nyom ko de bolo so. News nyame wasem nyame bia news. FM station more than 6. Kumasi Accra Techima Ntakrade Cape Coast one. Please listen. Unya ska wode to mo na jimani re ne mensa fata on fa bo mo ahiafo wo bedi atam sab sofro ufiti wa Ghana ha mesime ha president ya osa Ghana abai hwe asobo Ghana ha se wa sofo Ghana ha wanya ska bia no osa ga obi adwuma obi school ana obi adwuma emo man nya adwuma ye cause o man sika and so much can watch egu and so nti azanti tika so bia nkene and so nya sika billions no o sika bia adwuma not the focus be 1000 na 2000 wa nya na egu no woni ba dun je de tomuka tinse ni be gu woni bo tomuka mo machise gu Accra Kumasi eye yu tomuka mo de ka bebebe na mo de ka nya mo fifi munya papa no me se me president ya so we are when you come my room I so na mo yes ka collection ti when yes ka no so obi adwuma e ma o man nya adwuma ye na o man nya so faso wa bia na ke gu asode no ona ka bu sasa skani ba edam kwa mboto muti na skani anya hwenti na unkwa na wudi ntino wudi skani eye na mense fata na nkaskano wa bia gima na nka omani bi guys hey Kyie Duah wa mantem Adom Kyie Duah mantem enkachi amon fosika se amon fa bra baye basa betua we 30 million 100 million ay papa nyamisha nipo tuo mu ka Ghana ha no we yamba show o man panyini anado emiya kasofu bia o enso ma kwa asole abo atokolasi magiska jia no o sika se bia djuma se me ka ma me ko djuma ne ba nya djuma bia yi nka aboa what you are learning ke guno Adom Kyie Duah hospital school bank ni bia mo ai o dia yawa transport yawa mo abani semna ntomoso ka ban semna ntomoso a next ka mudifie abata for ema ho mema ho amuda benya sika mo san family adwuma
monto to kasa kese lengu sasa kese efie kese to fie chema ne mema to fie ka kise ana ga no bi adwuma ana ga mo fan so na ko bo adwuma ni ma kiriba ko aban ho to kakra nkwa botom na wodi bididi na enso de ba ho kire no aso ba do bi bo hoden enso de ma bi hoden aso de ba do bi bo hoden man panyini abrowa e ta so dem do bi bo hoden ni asa ma na ba ni asa jinsika college ya saji na adun che bi aba papa we aba e de le kwa ba enyi obi asika asampo this year ya check about 400 and something billion. Hey, when kaso franco to fi obochire kwa de ne ni ma anije no se gina ne gu enso na so na mo so bre na enso ma no mo sere mo papa Adom Kyie Duah obeche 400 and something billion last year not free quarter of the year ni mu enya 86 billion this year 400 billion. People want 10,000 every time. Omo ni djuma omo wisi kana omo mpe omo ni bet etisi omo no omo 10,000 plus but check for something billion omo data so na man esika cause omo collection ba omo to yo for so obi ato wini bi akọ afode wo no nyame e bi ama no no be dia na hye no na emfa baboto e na ebo abo ano wanya ko 400 billion e no be chama nso de ma no. Last year, it be 20 million, 15 million, 12 million. This year, 400 something billion. Oh, who be that? Oh, who be that? It will join. What about Toby? What about Poyatem? What about Trassi? I believe Poyatem. Now, one case I would do quality. Why I bought pa, say the Poyatem, do quality, wait me, do quality, Papoi, I'll be let them. Papoya, Obi, Aqua Sally. The question I'm on so many e be 15 million akoye adwuma amene wanya adwuma ye this year wasa abuabu ano ese be che 400 billion e bi ko be 30 million 20 million o bi da bai e tu ebu kasa nchiro sister wo so de do bi na ya on de duro ajin confisca ese chama omo wani nso mesika na wa odi nyame no wo bu nkofo e di nso mesika wo ji auto to cars e to fie e ne ma o guess you want to something. Please, if you can't beat them, please. O make am first bra. E ko kuma bra, en ko kuma tra ba bi. Jano o medi watem. Pitch ni de. O pitch bia e betwu because wa unya de pa na e betwu. O mo di dem pitch en e twu anim. Yes. We are the part entry money the able to because we are nyanya tono we nyanya no enyana hwe no won penya ne sika won penya na duane won e feeling nya no e ma nyane men e ma nyane nya nije e ma nyane da mutimi da e ma nyane wo ye fe na mo de mu kunya no ana nyane se hwe mo ana enyana se e ma musika e to mo lagbe ni mo te be mam enyana na se e ma mu yeye wasa jawe waja sana mafuwe amoya no abedi papa yatem na ummu ade nso avre mfale a ni ya mesha na bedi natem wa mesima hwe ye udi agoche yanko ma enyim gwanfunu musam mu gwa mutum trans kwa be shen kom se webe wu otumi webe na wo so se wo yale akoko no maduro aka to roze o mbaye what a friend if you for munya botre mo obi ani atem ya hwe ni mu fitil this week and next week say akoso no mu kusu enwo mu san kwankwa na sabe o ma chita fa na o ani yo go na papa we Adom Kyie Duah ason no I'm frogumo I'm afu lawyers you MPs you ministers you CID you judges you any gumo stars ne gumo what does it na wo de wo nko na wodam ana nkwankwa na wo ka bosme 500 times no o mi na didi atem sangu da chintino na ya sham bi di sofia tana ta didi atem ya ye kan ho a mutimi nyam kwatambo cause ye nyansa
Philadelphia man nyina ne nyame hyerɛ nyame bia adwintim nyansa ye betwe no ye e ba se be yo ya be yo nyansa ye oh e be yo nyansa kama pa ya yo nyansa wa na nyansa na se bi wa dwunim ya me trans me ka se bia seven we no ya be twe nyansa. Yes, that the wisdom speak. Yes, e be twe nyansa ti ya next week e question na say mugusu ene sa mutiri say ngedegedena ni be ha mumpo eni 1k no ai mi Facebook ko Instagram social sa mutiri station no target me 30 week so si that map mu dwane e be ka say monso ne nya obi ama na so ya me ka sa sabe ye kanfo bebe papa se ni pamra eno ankasa nchire omo mudi agwa e ba bodin wenye se ni bebe suwo no ma esempo wunye ni pardon kwamba na collection to mo to ese we ya sample over promotion ni pa de ba over 5 million for 2 million for obi asale mabiem but to we 20 million we 10 million we 5 million we 4 million obi to so bolo 2 series anya na yade oboka 30 million for we to ana wato no yes mo ja obi oboka de be something million yes mo ja ko pe aje no uso tournament on ya za na wa on tournament eso ba fa 20 million 30 million odwan uso na za do to so bolo keke so bolo 2 series ene eso ja na ne wato no ne ne aje no ene wa on tournament so tournament na mfinya me na wa on tournament na so bi ma fa 20 million 5 na oji a kwa ne ya za nyan mo fa kwa dindin adia so for to oniema eso wa to we ogo ato we 20 cities na we o obi ani ohura de na nsa na we go su keke ne jide ntini wato no we ekwato bi 5-6 years enko wonya jide to this father yi wodi go su akọ nyame se ba fere 20 million 40 million pato original be ono wonya yare sabai ofra mu chire ni mu ofi yade ni mu ofra mani hunu mu wode wo mu na mo to we 20 cities wato wujire nti wafrim wan tompo wodi ento wasan so TV so wujire nti wan musho no wato wan ya za nyan mese obi awon members obi abuhia monko se make se me abuhia for say the whole Ghana me na me style Ghana hanoma pacho emedi matem because imodi vojimi etini se me see the whole Ghana catch me abuhia for me ile me say wa fi me ma the whole Ghana o papa me na me champion pacho o so catch o so ile no ma say the whole Ghana o so champion to obi ade ehye ne re nima ho enya emedi batem tanu che bi ane ne ma Philadelphia man nyina se nyame na chi nanim hwini ho ana osuso ono ma ese bibi ho mo fai ade na obedi na tem ade na obedi na tem hwa asem bedi matem waja won obi safo no e bedi me obi safo ta me se hwini wo me ma na etie me ada bedi matem e make sense obi a wona so na ma kete won so na ma se bibi wo fine anya na sema woni gina ne manim ani Philadelphia nyanim se na me na chi na ni hwini wo mo de wi akuma modwa muri gata mo ba ni datem se na be ya ason ni ebegu yana mese o mo TV so ofie ayen kwa so ni be no e do se ya quote 31st night no 7.5 million no guys hear me ason bebe pon so de 12 na 12 na wa pon no afena papa do chedu a o be preach
omunya sa ba trasi ebeti papa ne preaching amana so fo pia ase afa papa e preaching preaching ensore mani bi sampa birwinyame nyame chi na nim hwinu obiem ye ho ye brenwase buade yam tu akuma mu mo so ne wo pa oboko anim pina sakira preaching bio na no so sakira wo bedi na tema nyame ntu aka nyame ntu aka abekava kakwa sizin makatuano sinkana artist bia wo kana ha ni baba kana ha bia so beka se wo obesa ko so wo bia no ejeche opportunity no cause papa ame tutu ona papa ame wi bi yes me ala mo ni san funtum biem atwam this year atwam 2023 atwam we individual uti fie so we sikani so we sikani so we hemi so we wan so star on star so beka se bo di se kim se wo ube wu a mesada na report se biye wa yente no ana yente ni bantum cause owo pa amabe wone cause owo busia oda busia be 2000 no aso busia be tu busia ori ko busia wajan ne ma munuamu nyina na ono anga se nuamu ya busia fo oba na ko bia Philadelphia for ya be pillars o na bi obi hono be yiri yete ye wase ye defend God ye defend be buru so a wo bedwane